Za kraj, Luka, smo mi kad igrali igre nekakve ovdje? Jesmo, igrali smo ono da pogađam. Šta je bilo, pjesme? Pjesme? Da. A dobro, ajde, ovo bi... A ne znam hoće ti ovo biti teže ili lakše. Ne znam. Ali na engleskom kažu would you rather ili ti bili radi. Dobro. Pa evo, prvo pitanje. Bili radi bio siromašan kralj ili bogati seljak? Bogati seljak. Zbog hrane, jel da? Da. Bili radi je stalno mijenjao mjesto boravka ili zauvijek živio na jednom mjestu? Stalno mijenjao mjesto boravka. Da? Pa da. Dobro. Pa što nije lijepo upoznavati stalno nešto novo i... Mislim da ti ne bi postalo naporno seliti. A mislim stalno, to znači svako 2 dana, svako 2 godine, mislim. Ako je svako 2 dana, ne. Nisam razmislio tome. Mislim, ja volim dom i volim jedno mjesto, ali isto ono, mi budu brzo i ono, ne znam, crvi u dupetu i onda bi ja možda malo... Nešto da... Volim mijenjati, volim. I to je isto sad stalo sa svim. Gle, zato sam i nekako sam si napravio, posložio sam si život tako da sam pola godine u Dalmaciji, to jest na Visu, pola godine u Zagrebu. To je već nekako naginje na to. Evo jedno zanimljivo. Bili radi da ti se ostvare i životni san i noćna mora ili niti jedno od toga? Znači dobiješ i najbolje i najgore ili ne dobiješ najbolje, ali... Ma i najgore i najbolje. I najgore i najbolje. Ma ovo je ono teški ziheraški pristup, ono da mi je nikako. Ono ne želi nikako. Daj mi sve. Bili radije živio u dvorcu ili živio s Madonom u stanu? S Madonom u stanu. Stvarno, ja baš mislim da bi ono bilo jako puno posla za ono... Bilo bi mi ludilo. Ima tu pustu dičurliju, tamo bi ono... Zezali bi se super, ima sigurno dobre kuvare, mislim, bilo bi mi top. To je imanje, vjerojatno, ono. Jaha bi konje, ona jaši. Šta ne, pa mi se ludilo. Ja imam da bi Madonna bio loš cimer, bila loš cimer. Misliš da je naporna? Da, mislim da bi izmorila. Ali mislim da je ona sad već u takvim godinama, da možda i nije, možda je bila naporna kad je bila mlađa i ono preambiciozna, sad se ostvarila, sad je ko ono... Sad je chill. Ko mater ti je zapravo. To bi bilo zanimljivo iskustvo. Za kraj, s obzirom da smo pričali o tome, rekao si da ti je bitno i jedno i drugo, pa da vidimo što će sad odabrati. Bili radije odličan spot s lošom pjesmom ili dobar spot, to je loš spot sa prosječnom pjesmom? Ma ništa ne bi. Ne? Od toga. Ne? Ni jedno ni drugo. Znači odličan spot, loš pjesma ne bi? Ne bi. A kao prosječna pjesma, a dobar spot? Aha, nije loša pjesma. Ne. A onda bi to prosječna. A ne znam, isto prosječna pjesma mi još gora od loše, ono. Ne volim ništa što je ono... U sredini ni vrit ni mimo, ono. To je meni najgore. Ne bi tu prosječni, ne bi. Okej, onda smo riješili da bi radio lošu pjesmu sa dobrim spotom. Jel bi to? Pa valjda. Bi to bi. Luka, hvala ti jako puno što si bio naš gost. Hvala tebi. Do idućeg puta i evo sad ćeš mi moći napokon otkriti kako da ja naučim šito djela. Nije uopće tako strašno. Ne? Ne. A dobro, evo, naučit ću.